Hallo Harstin, smisha Brèagha agus betalan fáilte chríal a chur oribh gú. Kitchen Brèagha. An Jew, bí mi a sealtain gaibh, marinú sin jifarúchan Blasda le chocolate. Bí sin a déanú chocolate bark, mar a chanas na American Íchris, agus bí sin a déanú báthorsa truffles a leòr an cruúhan, mar seo, agus an Boillsg. Bí sin a gcéas go cúideach mar a níú fearstachig nó tempering chocolate. Sip na ha déanú jifa má léasú chocolate agus an nuair sin ha dul cruúi a ríist. Chanéala dul cears cho cruúi agus chanéala steicte cólaigh, chabí Boillsg le crack agus mar a seo blir an chocolate bark seo. Ha Boillsg ach mar an romi ar fearstach a bhí dhéanú cha tachraigh sin bhí go ddíreach a leòr a ríist. Agus mar sin ha cuitrimbach ma ha géirí chocolate ha glensach agus snop agus nach bí a leòr go má finiste féimi tú fearstach a bhí dhéanú agus bí mi sealtain bhí mar a níú sin. Seo ag stréide videoin. Sa chiad video, bí mi sealtain gaibh mar a níú fearstachig agus mar a níú an chocolate bark a seo. San darna video, bí mi sealtain gaibh mar a níú rútan snocha macha chocolate ar san cúr céicichen nó céicichen beiceireachd, spur sin ar ars. Agus san tres video, bí mi sealtain gaibh mar a níú sin na truffles líonse a seo. So, ha seo se dé slíke dé chocolate an tu mui agus an tu stay ha go má boc agus ha jifar blasan ann. Ha mi a coit ar arstris agus ha mi nachas gon cóirsteir agus stácha gan bí a cumasach déibh seo a féin sib héin ag an tai. Ma ha clown ar son seo a dhéanú, ha sin gléibh ach ha cúit parstin cúnarstach ann, ha mór an chest ann agus rútan ha rútbec cúcalachs mar sin ma ha go ba óg, bholainn gan bíag parent nó cúite gan éile ina bhach éile gad a cúite chu leis, nó bí a bheith an cúnarstach bú tan sin. Ok, hí sin na ní sin an dú. Bí si bh táiseachig mar bhíh dúil le chocolate. Ha jifar gáin ann ar son fearstacha go dhéanú, ach mar a bhís mi go dhéanú an dú, féimi tú páirst an chocolate jacket a chur gan dubh. Bí uinise féimach ar double boiler, sin panna le becin uisce ann agus bóla ar a bholach a ha cears go leor ar son clechca le chess agus a ha na smóa nam panna héin. Bí seo cúmal an chocolate bhó loscaig, ma chur is sib an chocolate an an para gon bhóla iad chan oprí sin choma. Féimi tú cúideach an bóla a chumal tserim, ma heit uisce san bí isteach gan chocolate fuirtí ag ascaris. Buris an chocolate jacket an an písan agus cud isteach gan bhóla seach a fearstach a dú gan dubh. Cud man cuairste ad sa ha an chocolate leog. Nu the visa eb a leog, háid fad an chesse, stocha gan beiceireachd riacal fad greisiach. Nu the vis an chess na sísle na 3 sa sia ach na smóa na 3 Celsius, cud isteach becin an chocolate a chur gan dubh. Sa bhearla caniad seed chocolate rí seo. Ma leo seo ula as dé greisiach, cur barach isteach. Han seed chocolate a cúteachig leis an arstachig agus ha a cúteachig cúteach go bhfuilú ga chumal a glóasid. Nu the gases an chocolate rút bec tú, hád amach an pís nach de leo. Ha mi nachas gan bí seo na sasa gút na bha gása. Anis, ha se ver an chocolate arstachig. Dorst amach ag piece paper beiceireachd le tre fáil ma ha se ver son a chur sa fridge. Scuil mun paper le spatchel. Chotiú nó cho tanna sa hogrisiv ach déanú cíneach go bhfuil tú go leor ar son na churisiv ar a bholach. Als a ha an chocolate hast bóg, cur rút san bí ar a bholach a hogristú. Chlec mi hín cranberries, pecans ar an rostig agus salain. Fuirtí sibh mílsin, crohan nó rút san bí a searlaibh a chur ar a bholach. Feich na has an tai a ha Blasda.
Fag seo gus fas fuair. Curibh isteach gan fridge ma hawa géirí gan tachar seo na slóia. Uair sa han chocolate go túr fuair, hod amach as a fridgi. Seall gan tëv. Seo faran de chuin mi an pís seed chocolate acam. Chiisib go bhfuil furasta horst suas von féper. Anis, fyddi tú an chocolate bark a bhrisig an an písan agus a chud trainsir nó an an basket. Agus sin ac a bheith harstin. Ha jesel agus ha chocolate bark Blasda acif. Hi mi arisha? Syna video. Cheery! Wel, han tachgus arm synisht. Ha barach videos gyfiagin fo kitchen brias mar sin dian cínteach gybrwysio yn beachdan subscribe sons nach caelwiad. Cheers!